Frisbee Studios on your favorite show, Chilas with Ntabi, Linano Lelo Holola, the entertainment buzz show. Of course, my name is Ntabi Sarah Rabudinyani, your host for this blooming episode. So, kajano kinale ba chawta mani ka Kenya Faith Embassy Ministry. Belong hore ba re etse kwano ho hlakamane ka morija e le hore he re tlotla re menyeletsa jalo kgwedi ena ya mosadi wa mo Africa hore re tlotla re bontshana lerato bongwe e ka stena le tshebedisano mmoho. Jale ke na le bona mme re tlotla re ikutlwela hore na bona ba etsa eng haholoholo bona he ke batho ke batjha belong hore he ba sebetsana le taba yane ya ho actor o ka wa bona le wena mmoyo hore ehlile ba aperetse ntho eo e leng hore ehlile ba etsa ka teng mme pela ka mona sentse ke na le yena abuti Sebabatso o tsamaya jalo le ausi Atlehang ausi Malshane ka stena le ausi Nthati. Kiale amohela hleng, welcome to Prince B Studios, Chilas with Ntabi, and how are you, my dears? Sharp, Achikiabona pila ka mona ha ke ha fihla mona ke bone elentate ka pela abuti ha ke a tsana o so etsetse jang ha sa le di withinyana sa gore ha bo etsala jwang. Okay, na ke abuti Sebabatso molato as she has explained. Ke tla hona morija but ke tla ke kenye bitswang Apostolic Faith Mission and ke kopanela us Atlehang kapa marangrang a ntsetsa ka ona morero ona wa this acting so ya ba ka nnete ke utlwa ke na le tjantjello ya hore ke tlotla ke actor le bona. Yes, acting ki nthemadi nkatsho. That's why ke sena mothata ba hore na ke actor ke le motho a mme kapa ke actor ke le motho a ntate ke a lebo. Okay. O se a di beile ka mahlophanyana taba tsena. Bale ke ne ke re nna ka lebitso ke Malshane le tla ka morija ka monana. Ntwe nana wa tseba le wena re ne re iketsetsa yena fela ka bosashinyana re ipapalla re le bana re ipapalla empa he ile a batla se nkile mojaonyana o batlang go phaphametse ka nnete ha se re fumana monyetla ona wa hore re tle re tlo itlhaisa mona le rona jwalo ka batho ba bang ka nnete ntwe nana wa tseba motho re tla le yona hole kwanana boholong kwanana re tlile re tla re ntse re kganna jwalo morero rona go re hle re ntshetse pele ka nnete. Ke a itebohela ka nnete ha ka je re na le Makgubedi 2.2 ka mo kapa ke 2.0 yena ke Makgubedi ha phela teng o phela nkgo ke je ke jwale hlile ke tla le tshara jwalo ka ena le khale ka mola ehlile go tla dubeha wena mmi ya gabane jalo ka ha ke sha ke re ehlile kgwedi yona he ke yane e leng hore ehlile re ya menyeletsa ya mosadi wa mo Africa ke tlo leka ka matla hore ehlile re tlotla re paqamisa leleme hore he re tle re tsebe ho utlwa tsena ditaba tsa kajeno le bo Makgubedi 2.0 daba tseba ba diso ke ya usi Atlehaye le nda ke hlaka kwana ka Faith Embassy. Ntwana e tikihlile jolo ka ha buti ya sa boletse e badi gwareso jwale ntwana ke ka di ke sa le monnyane ke a gola ke di ke etsa primary ka mane ka mekekeng jwale ebe ha re tla bitsa ka nako ya botjhaba ebe ra etsa jwale ga ba ga hlola ka bona ga ntwela ho batla ke hodise hobane ke a bona e teng ho dabula e batla ke hodise hole le nda jwale ka bona ga ho batla ke tswelise pele ke gola la ke le high school ke le ka le ka hore ke a etsa ka bona batho ba senang tjantjello jwale ya re ha ke fihla ke re ke boda ka fubana bua o sibuda ka re ka ha ba sentse ba ke bona hore ke batho ba nang le tjantjello go re re tle re etse fela ebile re iketsetse yona fela tjena ga thi thwele tla re fihle sa boda ka dite re botlotlo haholo bile re tshadiwa sai Hello, so ke ausi Nthati ke hla kwa ba Faith Embassy Ministries ke ka dile ho actor ka le mo seftileng ka 2022
ke at 2023 ke na le ausi Atle Mohanwe le ausi Mpati Matlosa. Re ne re acta ka hore re ne re qadile ka ho acta ka Mosadi ya Bohlale. Yaba ne ke sa tsebe hore nka kgona ho acta, so yaba ke a bona hore nka kgona ho acta, so ke a leboha. Utlwa fela ke tlallane ke sa tsebe hore na ebe ke qala kae. Talenta e tjena ha ke soka ke bona ho hang hore ehlile ke ya bona le jarile talenta ena e abuti Sebabatso. Jwale ha o so aperetse e ka ba o bitswa lefeng? Kukwile ka ho thwe ke mmema, what was that? Mmema Bokamoso. Tjhe, o kwa le lebitso leno le apaka hore potomane batla e le hantle nya. Ha ke utlwe mona he hore na ke a utlwa le hotse mmoho kapo le kopane hana tje le sentse le aging. Re kopane kerekeng kwana. Le kopane kerekeng kwana. Oho. Jwale ka bokgutshwanyane fela ke lakatsa fela hore se le itlhalositse ke a utlwa, empa hona le bana ba bang be leng hore le kene dikolo teng mme ba utlwa ka nnete le ba fa sepheo le tjantjello ya hore le bona ba ka kgahlwa hore ba etse acting. Le ke le ntjwetse fela ka ho fapakana ha lona hore na e mong le mong o kene sekolo ho kae, le sa ke la ntjwetsa hore na tjhe le felletse kae, le ntjwetse fela hore na le hlaya sekolong kae, e le hore he re tle ra ananele dikolo tseo tse leng hore le hlaha ho tsona hore be di hlahisitse talenta e kana le hore ke a bona ka nnete wena Moiya Kgabane hore ehlile talenta e matla haholo ka bona. Oh, nna ke balletse crèche ka mona go thwe ke ha mmema le Sitsi. And then ka primary mo bitswang Faith English Medium School. Yaba ke a tswela pele ka 2017 ka fetela mona mo thweng ke St. Joseph High School tlasa EMS. Yaba ha ke bala form B ke ya ka ona ka Thabeng High School ka mo ne ke kena le ena Mmema Mpati mona nang ka nnete ke ena nang inspire haholo ka nthina ya acting, but he ne sentse le teng ho nna, but he character ya hae ho qabolana ka nnete ke le tsa mfa mogolo ga ke kopane le motho a hantle. So yaba ke complete my LGCSE hona mono no Thabeng High School. Okay. Yes. Nna mabitsong anana e ke se ke a bitswa morao anana lebitso la ho thwe ke be ba Bokwepa. Mmema Mokwepa. Jwale ke ne ke re ke kene sekolo mona mo ho thweng ke Morija Primary. Sena sa kereke ene e kgolo ya Lexa. E ba jwale ke qetile hana mono ka nto fitisetsa kwana Thabeng High School mo ke balletseng foromo ya ka ya pele hona teng. E ba jwale ke qetile hana mono ke hlile ke ne ke sebetsana le yona taba ena ya ho qabola batho. Mosebetsi wa ka nna ke ho bona batho ba thabileng ka nnete ba exercise marama. Mosebetsi wa ka ko ona o ka nnete. E ba ha ke na le taba tse ngata wa tseba ke tla kgutlela tulong sa mohau. Ka nnete go kgobela mo Mmema Mokwepa ka nnete kwepa. Jaka tete ke entse ke kene primary ya ka Mekekeng Primary School. Yaba ke a tswa ke a ha Moduma Primary School se se kwetswe hana jwale. Yaba ke a high school ka ke etsa Tajane secondary school ne le secondary kana ko mara ha se na ise le high school. Jwale yaba he le primary ke le ka kena Morija Primary ka nnete. Yaba ke ketela form 5 ya ka hona Tajane mono Tajane secondary. Jwale lebitso la ka la bura ke ba Botswapetso Tswapi. Ke Tswapi nna. Ke a leboha ditebe. Ke a leboha Mmema Motswapetso. Tswapi ka jwale. Nna mona mo re actang teng ke bitswa Mmema Mokwepa, Mmama Kgwamphiri. Ke kene sekolo Morija Primary School. Yaba ke a Thabeng High School.
Mabitso a lona ke mabitso ana a mang e leng hore a thata haholo bo mme mamokgwaphetsa bo mme mamokwepa ha ke utlwe he hore na mokgahlelong ona kapo tabeng ena ya acting e ka ba lona le etsa re tla ba di mekgahlelo e mengata ntho mofuta ona wa ho acta kapo wa ho etsa di-drama e ka ba comedy e ka ba ho acta tsena tse leng hore ke ho fetisetsana yes e ka ba ho fetisetsa thuto setjhabeng empa hona le ena e leng hore e batla e le contained gore mo e le serious but ntse e natifisa batho jwale ke utlwa gona lona category ya lona e wela gore le sebetsa ka mokgwa tsela efeng ba tseba hana jwale re ntse re etsa yone ene e contained re ntse re natifisetsa batho hape re ka fetisetsa molaetsa batho. Okay e leng hore mema khubedu ke ne ke re matswa ka bele ka mogho bobebe o ka re bitsa jwalo re ka o natifisetsa ga o ruta ga o lemosa ka dintho tsa bophelo re tlile re kopane tjena o ka se re ko pele wena ha o le motho Makhubedu sa bile ke ntse ke mmitsa Makhubedu Mamokwepa o batla a le ditaba tje e ka re ke mosadi e mong a sa iketlang ha o Mamotswapetse ena hlile o hloka hore a je a kgalongo le hanyane a ke a tsipue hanyane ka nnete mme wa ka ha ke le lebohe ke utlwe fela hore na ebe le itataisetsa taba e ka bolona kapo hona le motho e mong e leng hore o santsane a le tshwereletso hore a le guide ho le hodisa le hore nna a le thuse jwalo ho lefatsela hana jwale re ba tseba pelenyana ha ntse re etsa ka kerekeng re ne re itataisa empa hana jwale re fumane house queen e le ena motho a santsane a re hodisa ra tshwereletso ho ka nnete re thusitse o sa re thusitse hona ba ne re sa nana re tla re butsi ka bona re jwale ba he ka nnete ke ka lebaka la hae e fela mme queen kapo ke mofumahadi e fela a etsa ditaba tsa bohlokwa haholo setjhabeng haholo batjheng hoba batjha ihlile ba tlametse hore ba utlwe ba tsebe hore ba tatae ba tsebe ho nka tsela e nepahetseng ke bona dijo ka pela ka mona ebe tsona ke tsaing ihlile mahlo aka a hana e hliyantsa fela mono ha jwa ba shabi wa tseba ha re tla ka dijong teng dijo tsona he di ehle ding hape maikutlo ka pelenyana ke lahlehelwa ke taba tsa ka ha ke ya ke le bane le dijo tsena empa e le hore fela re bontshe hore re na le mosadi wa mofumahadi mona ya batlang a kgotse hore feta nna ke ntse ke le ka kwana ka dikgethong ke ntse ke ikgethela hore ke tloa mokhanselara ha ke se ke le mokhanselara ke tla ba beha hantle le bona ke tla ba rekela ba he ha modimo a ratile ba he dijo tsena re tlo natifisa ka tsona e le ho bontsha hore na re ka fumanang ho batho ba kgotsheng rona ba ntseng ba batla ba ikapa ba itlohela mme Mamotswapetsa ke a bona Mamotswapetsa ke nna ena ke Mabokamoso mme Mabokamoso ne ke batla bua le mme Mabokamoso ke a bona o ntse semaela fela o ntse o bothea fela gore ke mofumahadi kapo mokhanselara go fe sona self ke ntse ke ikita ke nepa ke le jwalo ke ntse ke ikita fela he ke tla go rekela ba ke dire ha ke se ke basadi mme Mabokamoso ha re bue ka character ya hao hobane o motho wa buti hore o ketelle o nka character ena ya ho actor o le mme ebe o e nkile ka mokgwa tsela efeng o latlela ke eng hore o ka fita ka hara character e bele ka ha nne ke hlalositse hore acting ya ka ke ntho mading so ha ke utlwe ke na le bothata ba hore nka actor ke le mme kapa nka actor ke le ntate ntho ke batlang ho etsa fela ko ho fetisetsa molaetsa kapa ho fumana Basotho ba le leveleng e itseng in the form of hantse ke actor ntho ke batlang ko hore batho ba natefelwe ba be le thuto it doesn't matter hore na I'm in a female form kapa ke motho wa ntate okay mme Mamokwepa re tla ho wena mokhanselara e boholo ka
ha o utlwe he hore na wena ke a bona ke batla ke gore la ko shebile fela taba ya hao ehlile ke ena ya ho tshehisa batho ke bona ehlile character ya hao kapa o tshwanelwa ke character eno ya go ehlile o ka tshehisa batho e lo fetisetsa molaetsa ditaba tsa hao batho ba mamela molaetsa o leng go tla bo o bua ha ke utlwe he hore na wena le hlakore lena la acting ebe character e leng gore ehlile o sebetsa ka yona haholo kapa ya o tshwanela e leng gore wa e kgona ke efe mme o e kgona jwang na wa tseba nna nnete ke hore ke mothonyana ka batlang a batisa ka mahlong empa he wa tseba ke hotse ke ntse ke shebella di-video tsena tsa bo Makgubedu bo Ntate Matee bo Ntate Dilaphalapa jwale ke ile ka utlwa ke kgahluwe ke mme Makgubedu tle re yena hantle ka se ke ne ke tlwaetse ho boetisa bo ha ntsa bua e ntse ke moetisa ke bua le yena kore ke le ka utlwa se ke ile ke kgahluwe ke sebopeo seno sa hae kore sa ho qabola batho ka tsela eno e boyena ka nnete ke jwale ka bona hore ena ehlile e tla hle ntshebeletse hantle hobane bonneteng ke ne ke mothonyana tshabang batho ke utlwa ke hlaka sebopeo nyana seo se jwalo seo batho ba ke kgona hore ke phuthulwe le nna ka nnete ka nnete hobane ke utlwa ha o actor o tshwanela hore o express di-emotions tsa hao di-facial expressions tsa hao le tsona di a bua di fetisa molaetsa setjhabeng jwale mme Mabokamoso e seng Ntate Sebabatso kere ke bona o le motho a ratang ho tsheha jwalo ka nna tjena ebe hana tjena ha o so hlaha story mohlala ho jwa ke utlwile o ka kgona hore o bapalle di-character tse batlang di le mmalwa di fapane empa ha ko sheba ke bona o le motho a bubbly a tlang ho jwale ke batla ho utlwa hore na hana tjena ha so the story ke sena se hloka hore o le mme Mabokamoso o kgona hore o ka fetisa di-expression tse fapaneng di-facial expressions tse leng hore di fapane hana tje mme ke bua ke le mme ka pa ke ntate o ka etsetsa ka o etsetsa ntse ka rang scenario fela yo emotional part re tla re fihla ho yona mme Mamokgwapheni Mamokgwamphiri ka utlwa sa thotse e ka hayo hana le rona ka mona hona ditaba ke ke batla bona nne ba ntlisetse tsona nna bele ke di bolotse e ska ba wena o mosadi yane a motseng e leng hore o tsamaya ka gaone e pink le tshara ka nnete ke yena ha o utlwe he mme Mamokgwamphiri hore na wena re bua ka taba tsena tsa character hore na wena character e leng hore wa e feel hore ena yona ke betsa ka yona kapa e hlile o kgona hore o sebetsane ka di-character tse fapaneng ha fela ho thwe o be mme Mamang o ka kgona hore o be mme Mamang e leng mosadi wa motseng a bohale o ka kgona ho ba mme Mamang wa motseng a bonolo o ka kgona ho ba mme Mamokgwamphiri wa motseng e leng hore ke mme a leshano nna mme Mamokgwamphiri ka nnete ke motho a leshano o tjho jwalo ka nnete ka ketara tshehare le ntse ke tsaba ka digaone tse ding ke ntse ke kolotsa ditaba o tjho jwalo ke mokgwa ha utlwe he mme Mamotswapetso wa tseba nna nka bapalla di-character tsena kaofela nka kgona ho ba ntatemoholo nkgono ngwana sekolo ntho engwe le ngwe nka kgona ho bapalla di-character tsena kaofela nka kgona
ke a utlwa ehlile taba tsa lona ehlile di batla di le monate haholo ba ehlile ke a bona le ntse le batjha cha ebile taba kgolo e monate gore le di etsetsa ka mane ka kerekeng jwale ka ba botshehetsi ba lona ke bo jwang ka moo ka kerekeng nakong e leng hore he se le hlwelletse mane stage le bapala le bone botshehetsi e le bo jwang. Wa tseba re a tsheetswa teng fela re be re nkuwe jwalo ka batho ba mohlomong ha re hlwelletse mono re ka fetisa molaetsa bathong ba re tsheetsa jwalo ka re fetisa molaetsa mohlomong o biblical o isitseng sebebeleng hanyane hobane re be re tswakile akere hobane e be le ka kerekeng jwale he ebe re tla tsheetswa ka nnete nako nngwe re tshehuwe ebe ya feta hona hono fela ho lekana. Okay ke ditaba tse monate haholo mme he ke batla hore sentse re tlotla re phethela ditaba tsa rona tsa kajeno sentse re tlo phethela ditaba tsa rona tsa kajeno e ka ba le ka letsa hore le ke le bapalle mmoing e khutshwanyane fela e le hore he re tlotla re phethela ditaba tsa rona tsa kajeno fela re ke le re bontshe hanyane ha se hlile le re nthwena ra etsa nthwena ke ya rona hore na le etsa jwang ka sebopego se feng. Re tlo rata hore re bapalle mmui re tlabe re le basadi ba motseng he selo sa rona ke basadi ha re lakalletsaneng ka tao jwalo ka ha ile kgodi ya mosadi wa mo Afrika tjena re ebile re tlo iphethela jwale re leka hore re fitisetse molaetsa ono wa basadi ha re lakalletsaneng ka tao ho bomme e se nna di katle mo ke kene di katle mo teng le o tla malakalletsa o le mong ka nnete e se nna e seng a kgoga le mong le re ke etse buang monna sebetsa mmaeneng e le mokompone a bona pa etse hantle le mokompone o theoetse ka mo ka teba o theoetse ka mo ka teba tjela le morui baka nkwelleng basadi le tlo nduba ka bona le re mosadi wa khora monana ntho tsena wa tsaya jwale re di bona mahalona mo ka fela ke iketsetswa mosadi tsamao le iketela bo councilor kwana hantle tsamai wana o tseba nna ke tlile ke ntse ke iketa ka mono ka o kgetha o le mona tje mona ona wa ka o tseba ko wena hore bana tia utlwe o ska imenyana ke re bone hore na ntho tsena tse ka monana ke tsa makgowa ke re jwale wa tseba ke di bona ha ene ba le supita tlo supisa tlo ntso di tshwere di tlilo le gama bona mo makgowa go le tironyana ya go tla batho ka mo etsa mobati kwa ba be go pwe hape o dipuo di bohloko jwale wa tseba bothata ba dipuo ke poeletse motswalla bothata ba dipuo ke hore bophelo bona ba bona se ka etsa bohlaswa bophelo bona bo ronto bonana jwale once o kala ho ba tjenana le tlo tjeka lebidi ke ntse ke iketela bokhanselara ka mane nene jwale ke tla ke batla hore o tlo o mpe hantle e tle re ha ke se ke le ka kwana ka wa tseba ka kwa ka tulong tsa bana ba mmuso ke tla ke o hopole ya ke re jwale wa tseba banana le bona nna le wa o tshweng hopola mokete o tso itekang ke ne ke tshwa jwalo ke kgona ke tjenana mma wena ke re ke tla ke sa utiletse ke sebeletsa hore e tle ha ke tlo kgora nakwane ke kgorang ke tle ke o hopole wena botswalla empa ebe ka go tlisa o tla nyanya leleme fela he le teng ka tshwaralo fela he e seng ka mgo mobe wa tseba nka o nyanya leleme ke ntse ke khutla ko be hantle nyana a ke re wa tsaya ke da qhoku ya botsebona jwale ditaba boholo ha di fihlela mona jwale ke re tse ya badang le wena o mpe hantle tafuleng ke tla o be hantle ka ditsebeng ha o ka tloela mona mosadi ha o ka tloela mona ke tla o beha hantle mosadi ke nyollotse dikausi ke tla o tlohella mona ha e wa tlohelle ke tla o tlohella ha ona mokgwa o ka ntsha sebeng ka nnete o tla dula o ngangarane tjena ha o ntse le mona ha se mohe wena mmui ya kgabane wa utlwa hore ehlile mokhanselara o batla a le lenyokonyane tjena empa he wena moihle hopola hle hore re dutse ka mona ka Onesi Leisure Park ha ba he o batla hore o tlo tla o hosta
di-birthday party e ka ba kapo di-party tse fapaneng ka mefuta ya tsona. Sebaka sena sa Onesi Leisure Park se hantle haholo bakeng sa hao, bakeng sa security ka ba le comfort ya hao. Haeba o batla mokgwa wa bodulo kapa ona wa phomolo, eba o sebakeng se seng se itseng, mme o batla ho sebaka se leng hore o batla o tlotla o phomola teng, Onesi Guest House e teng ka ditjeo tse tlase haholo hore o tlotla o fumana sebaka sa hao sa boroko. Empa le ha ho le jwalo, le rona ba Prince B Studios re teng hore re ka o thusa ka mekgwa yohle ya hore o advertisetse kgwebo ya hao ka ho fapakana. Haeba o na le mokete, re ka tla ho wena moo wa re mema hore re tlotla go coverela mokete wa hao hore o tlo boloke mokete wa taba tseo tse jwalo, o tlo nne o ikgopotse ka mehla. Mme dinomoro tsa rona o tla nne o di bone ha ntse di tsamaya mo screening e le hore o tlo go tshware ka mohala. Ha re kgutla hopola hore ntse ke na jwalo le batjha ba mane ba Faith Embassy Ministry, bona ba hlaka mane ka Morija, be leng hore ba sebetsana le taba ena ya ho acta kapa ba na le talenta ena ya ho acta. Mme o iponetse hore na ehlile ba mafolofolo ha kae, talenta e batla e le ngata haholo ka mona ka batjheng, haholo ebile e le batjha ba kenang kereke e le hore ho koba taba tsane tsa hore batjha ba se ba kene ditabeng tse mpe kapa tsona tsena tsa hore ba se ba sebedisa dithethefatsi jwalo, ba ikopanya jwalo e le hore ba tle ba etse ditaba tse nepahetseng e le hore ba ahane tabeng ya hore ba hodisa talenta ya bona ka mofuta ofeng na. Le wena mmui mo haeba o batla ho acta empa no ntse sa tsebe na o ka qalela jwang kapa le sehlotswana, le ka ikopanya mono la bona hore na le etsa kapa le phamisa talenta eo ya lona jwang. Ke utlwile hore teme ya lona ya drama e ne le ya hore basadi ba lakaletsane ka tle. Ke kopa fela le tle ka metsotso e semeka, le tle le arolele mmui hore na ebe le ne le e nahanne ka tsela ya mofuta ofeng sehloho sena sa lona sa hore basadi ba lakaletsane ka tle. Ka ha bomme ke batho bo hangata o thola hore batho ba bomme ke batho ba bona ka tsela e kgethehileng. Jwale tla fumana hore ho na le ka nnete Morena Modimo lefatshe mona hore ntse re sa tshwane, ho na le ba ruileng, ho na le ba hlophileng. Jwale o tla thola hore bomme ba monela bana ba ruileng ekare a ka ipapisa le yena hore a tla kgone hore mohlomong haeba ke re mang eo rekileng le nna ke batla ho ipapisa le yena. Bomme ke batho ba mofuta o jwalo, ba rata di-level tse jwale o thola hore mong ha kgone ho leba tsa mofuta o jwalo. Jwale re entse sehloho sena re ipapisitse le taba eno hore bomme ba lakaletsane ka tleho haholo jwang e le kgwedi ya bona ena. Ke ha ke utlwa fela hore na e ka ba le ipona le kae dilemo tse 3 tse tlang mabapi le taba ya ho acting. Nna ka nnete hlakoreng la ka ke le mema motswapetso, ha ke ipone ke le Lesotho mona ho hang. E la hlaga morero ona ha ke utlwa ka nnete ke utlwa hore ke motho a moholo a tlotla a re tshehetsa ebile ke motho a recruit-ang ditalenta tsa batho. Ka utlwa hore ha o santse a tsebahala, ha ke ipone ke le Lesotho mona dilemo tse 3 tse tlang ho hang. Ke bona ke le hole haholo ka acting, ke le hole ka nnete. Le nna ke le mme bokamoso ka nnete ke ipona ke le hole hore na character ya ka e tla be le motho wa mme kapa ya ntate kapa wa ntate moholo kapa ofeng. Ke ipona ke le hole ka nnete le nna lemo tsena tse 3 tse tlang nka nna ka iphumana ke actela one of those soapies tse bapalang television-eng kapa ka nnete ke iphumane ke le teng. Ke nna ke ntse ke ikemetse hona mona, ke mona fela ha ke ipone le ho ipona ho latela bohole boo ke tla beng ke le bona. Ha ke ipone le ho ipona ke re ke ithela nnete, ke a bona hore basadi ha ke ipone. Pane tate Modimo a tseba o tlo re tataisa, re tla be re lo fihla moo re batlang teng, moo yena a batlang re fihle teng. Re tla be re lo fihla ka nnete ka mohau wa hae, re tla be re lo fihla e ka nnete. Le nna dilemong tse 3 tse tlang ke batla ke iphumane ke le kanqane ho naha, ke se ka iphumana ke le ntse ke le ka talenta ke ntho e fuweng ke ntate Modimo. Ha o fumana monyetla
o e sebedise o ska e tlohela o ntse o bona hore ke na le talenta ka tsa batho ba na le talenta tse fapaneng empa ha o fumana monyetla o e sebedise o ska kgathala matla o be le tjantjello hodima yona o botise o be le tshepo ya hore nako e tlang talenta ya hao e tla be o fa tjhelete kapa mohlomong e tla be e thusitse batho ba bangata mohlomong haeba ba hona le batho ba hlokong ya talenta ya hao. Ke tseo he wena Moi ya Kgabane wa Chila Swift Nthabi o ikutlwetse ditaba tse monate ho hlaya ho batjha ba hlang ka mane ka Morija Kerekeng ya Faith Embassy Ministry. Bona he e ne le Ausi Nthati, Ausi Maleshwane, Ausi Atlehanye ka sitana le abuti Sebabatso. Mme he bona he ne ba re etetse kwano ho Prince B Studio so he ba tlotla ba re qwakela e le batjha hore na ha re menyeletsa kgwedi ena ya mo Afrika hore basadi ha re bontshaneng katleho ha re lakaleketsaneng katleho ha re bontshaneng lerato ha re bontshaneng bonngwe hore re tataisaneng ena tsela re se monelaneng re tshwarisaneng tsela e le hore he re thusaneng re fihleleng ka nqane kaofela e ne le ditaba tsa bona e le molaetsa wa bona o wa ka jeno. Mme he sentse ke re fehle ho wena ho fihlela nna le wena re kopana hape nako nyetlang hopola hore he lenano lena la The Entertainment Show ke lona le leng hore he re mona re bua ka talenta ya bana ba Basotho ke mo re leng hore he re hlahisa jwalo hore na motjha o tshwere eng mme he o ihlokometse jwang e le hore a tle a motivate wena motjha ya ditsing fatshe mo hore le wena o tlo kgona hore o ntshe talent ya hao o bone hore na you phedisa jwang. Till we meet again next time. Bye bye.